Impact News ki Impact Health Link for a Healthy Manipur program asibu miyeng tabiriba mayambu ahanbada Joyshree Usham na taram nokchari. Ngasigi episode asida akoina pujarakliba topic Implantology asigi matangda akupumarol thambina bagidamagta akoigi studio da Lingual leiriba expert asi miyamda shaktakchage mingoina panjarabada Dr. Nillachandra Kshetrimayum, consultant orthodontist, BDS MDS, certified lingual orthodontist, South Korea, Fellowship in Aesthetic Dentistry, Germany, Implantology, Shija Hospitals and Research, Shija Hospitals and Private Research Institute, Lingual degi, Dr. Butaram Nokchari. Dr. 2017 gi July 31 gi episode ta akogi headling gi episode ta dentistry braces tara pharaga ya gi layeng bathap sigi matang gi yam kupna thambikre ado ngasi gi episode asida akoina khangjaning basi implantology haibasi karma makhal gi ya gi layeng bathap no haibado ahanbada khar kupna thambina ba haijage. Implantology है कोई की मेटे रोंदा इसम समन हंतोक तरी या थावा है या से या उधर मतम द कोई ने या अमबु हापने हाप जी कमाइन हाप के प्रोसोडोंटिकली ड्रिवन है कोई ददी हम प्रोसोडोंटिकली यम चिन चाव वर्ड अमो इग्रे ने या जे कोई ने सरू द स्क्रू म हापगा टाइटेनियम होजी ग्रेड 4 ग्रेड 5 सुलाय होजिकती अ टाइटेनियम की स्क्रू असिना सरू मंग द युंग कांदा मदुदगी मकोक से या जे सार कांदा अदु तारे थंगनब या सोक्तब नत्रगना चारिबा फोर्स सिंग डायरेक्टली सरू द ओइना प्रेशर पीबा माजे अदुना मसिने हेना होजिक मतम द अनोबद ओइना मसिने हेना हाइदी अफबो ओरकपा प्रेशर पीबा चाबा खोपद नुंगाइबा ओरकपा हाइबदी एडवांटेज मैम अम लेरकपगी हौना होजिकी वॉल जे यासे याउद्रकांदा यासे हाप मतम द इम्प्लांटोलॉजी रोमदना लुम्बे हेंजले होजिक अदो करिगुमा याजे फुखरब मतुंगदा हापता तारगदी करी असोकप लेबगी सी मखल अनि ले सोक्तबसे मखल अनि जे कइगुमा हाइदी हापतब यासे यागी मरकतो ओरेगन थंगनरिबी यासे तुरकने करिगिनो सपोर्ट से पिमिनदबनिना अदो तुरै जे कइगिनो एंगुलर फैक्टर अम ले कोइ हाइदी याजे हाइदी पैरेलल लेमिनेदी मथक मखा ग पैरेलल ने लेमिनेंग मथक मखा थेंगना मतम साव मतम दि प्रेशर से समाना डिसिपेट तवेब अदो के अम मरकत याउद्र कांददी याउद्रबगी थंगनरिबा या अनि जे नाकंद लेटरमिन तुरकनेब अदुना मसी क्यामुक मतम क्यामुक चंग बगे तुरक मसी 2 to 3 years तुरक हौरे अदुगा मसीम यागी मतुंग इनजु पोले याथना खितंग तुबे हेली मखाना वाटली मकन बनी नदी एंटीरियर न खितंग तुबो वाले अदुमबदी तोंगान ग्रे को अदुदगी करिगुंबा यासी याम स्पैन हाइदी या अनि अहुम हेन यारक्त्रब कइगुंबा यारक्त्रकान नदी कइगुंबा या अनि अहुम हेन यारक्तब मफमददी ngसागी मागी यारीजे मनुंग दलेब सरू यारी जी मुंग सरू लेनिबा सरू जी की थाबगी चांग मागी वांगगी चांग जी हंधरकनेबा अदुना मथंग दा आइना लौथो लोशन ओरसु नत्रगना फिक्स अमोरसु एनीथिंग हापा मतम दा बोन जी की सपोर्ट फंगक्तब मन इम्प्लांटोलॉजी जिना कोई इम्प्लांट से हाफौरगदी मसी ngसागी डायरेक्टली प्रेशर से यारी द पीद्रबनिना अदुना यारी जे सथब यारी जे कोई पिक्थबगी चांग से नेम हाइतारे अदुना या जे हापा मतम दा इम्प्लांटोलॉजी जिना हेना फरक पाइता इम्प्लांट कोई या थाबसी ओइना हेना लुमक पाइरे होजि मतम सिदा अदु डॉक्टर होजि या हापा हाइजे या फुखिबा हाइबसि तीन चार मतुंगदा नारकपदगी फुक्तोखिबा नत्रगा एक्सीडेंट कुम ताबददी मथक्की पोर्शन दा खतंग ओरमदौ माले अदु मसी इम्प्लांटोलॉजी से करम सिनेरियो दा लोइना मक्ते लोइना ये एदि या बु याउद्रदी सरुबु याउरगदी लोइना ये मसे अदु होजि मतम अनोबो मु लाइसना मखन आर्टिफिशियल बोन ग्राफ्ट नमु हापगा मु ये केंग सरू लेरमद्रगजु कोइना अदु बना अमुक कोई सर्जिकल स्टेज एक्स्ट्रा म तोरग मु ये अदु हाइदी इम्प्लांटोलॉजी से या याउदब मीददी लोय हाइतार या बु याउददी यारे अदुगा माचे अमले मा यादब से ग्रोथ पीरियड तदी हमनदे ग्रोथ पीरियड हाइदी अंगा हम सुम चौखलैब हाइतारे मतन टीनेज होइबा इंखलैब से क्लास 9 10 ट्राइ काखलकम लेनि माजे वांखलक कदोरि खंग अदु मैच्योरिटी चिन पिने खितंग हाले अदु ने पिगे चै ट्राइ पान बोगदी हपनदे खोइना चै टाइम कइगुन मागी बोन की मॉड्यूलेशन हम लेरिबा मा ग्रोथ चेस और कदब लेतमिन लेबनिना मसिना हपनदे अदुगा नुपागी चहि खितंग डिले होइ नुपागी ना अदु मानम हेना खैदी हाइदी माना खैदी डिले होइना मैच्योर होइबा को नुपिने खितंग अर्ली मैच्योर होइबा हेले अदुना नुपागिना 53 कुन कुमा थोइबो स्वाइबो हपनदे अदु मतुंगददी मा हाइदी तिलदि हाइदी माना पुनसिरी खैदी याय मसे अहन ओइबसिंग दसु अहन ओइबने हेना नुंगाइ हापा
ahanu ba gi damak ta tharak pane ba seng bai di ahanu kan di lokthok lokshin hana sanare mi ba lokthok lokshin tawa amu seng tok pa kho tok pa kai do ba yam na hadi janjan oi ba thaba ama la e ba hoji aduna fix ta ju oi ba aduga koi gi atop ya du sok ta ba kai do ba ya ge na moi sum tong rak pane implantology se tarak pane hoji direct screw panjal la ya hapsan bane ba adu doctor hojiki dentist dentistry da ju doctor je makhan lai ba mali specialty mi am je adu hojiki implantology perform taw ga da doctor je karma makhal gi doctor mase koi gi dental council of india ai koi gi india gi wena di head wari ba hai tare koi gi se governing bodies ina moina aya bam bi bds po pastor ba simple bds ma pastor kan masida kai qualified training ma chalu raba aduna yai ba pose adi adu gi damak ta hoje india da di adu gi damak ta master degree na tragan adu gi tongan ba ho chahi ahum tamno khona ba leitri ba fellowship leire sahi ma fellowship leire adu ai taujare hoje ani chuba fellowship na hoje Stony Brook University US ta ge athu matam da mathang week tai phangani fellowship se adana fellowship tauba na tragan kai training program ma chalura kan da certified over mafam dagi adi world recognized over mafam tongan ba leiri moi society leba india gi jo leiri world gi su leiri country maki magi society ma leijari ba adu ma kai qualify over mafam da as a bds amana training tor kan qualified o himoi taubi ai any qualified BDS with fellowship qualified already phare hai tare doctor ado doctor na panbi ki bada hojiki implant tawse mai se titanium si makhal gi yot makhal je sizin nai hare ado hojiki hakchang manung da hai tare ko ya manung da saru phumjalaga leibuje musigi side effects lai tabra masi ka yamna koina implant to mat yam hangba po ne adi kai gino da koina di wahai je titanium haraga di koina khoigi maite ron da di hantopom leitamni koina yot amagumba amna hai koina maite ron da yot hire kan som da MRI loba amu gyaro oidoi ne ba amarom da kai gum am adi calling jai hai do ne mi khoi cham ba normal cham mi oi bam da di yot wor di calling jabra hangak to ne wari je adu kai do bagi titanium lori no hai ba reason ani khak leba yam main reason thousands of but there are two main reasons aham da ma se biocompatible hai hakchan da kem sok ta li chau to da ma je titanium ani su ba da magi strength se magi strength ko hana leira mi ba ya ji strength ka haipet mana ba adu saru da ne ko na ya hap leira mi je hana adu screw ji ju saru da ne ba hap to je adu saru ji ne ngasai ki ya gi mongong man ba strength ama phang ba moina adu ngasai gi strength se yam kanmal laga di saru na mu bear to ngam de ba thormal laga di mu heng sa ba da mu magi mapangal du mu ngam de ba ana screw me am je ha ba di ko gi biocompatible ba haksang da sok ta ba corrosion ko gi samna hara kan da ko gi calling cha da ba khota ba hakchan da sok ta khota me am jiga loina na ko gi ya jigi makhong ko gi keno jiga root jiga mana ba string am karam ba yo no haidi yo na haira ge ko man metal je thilak pa matam da titanium ne khwai dagi nakna ba hai tare mana adu titanium je ta ki bane adu titanium je hauji pure titanium ora ga dim soft oil mal le soft oil mal le adu moine percentage kitang aluminum khara yali adu yam ti very minor adu strength to henkat na bana adu di moi company matung ile adu di moina kitang adu maine yan ba khorpa but generally 99% di titanium ni adu ga se grade 4 da sarami hoji grade 5 ju la eba adu grade 5 mai softness adu mai company ma kha pole but grade 3 bok di chadre hoji kanman na moina hoji hadi ya ji ga manana bane moina se mai je adu mainly now hoji use to je any company je 4 na tagna 5 I am a senior implantology. Ado doctor hojiki yaze tekre hare je mi oi ba maze adu da hutlaga hojiki titanium je hapsal laga mathakta ya je amuk hapsal lag toine adu doctor simaina sigi process se kano numit kani changbage kyamuk na ba phawge adigi masi paisa kyam changdoino masi ju khar thambiu doctor adu masi yam kino to bune haidi mayam na haidi especially yamang di koi gi la iban na ha jeng haidar ko ke mai accident to buna tragan ke to yamang di yam thuna pa me ba moina worry ne ba yamang di yaw do ni na ba ko amaning da di khatang hap kra su claim adu generally when 3 months muk change ba seng badi kai gi no haida kan se kitang koi na haidi history da kitang chala kan icham chamba to pam gi wari sanar kan koi samna hair kan khuche ti kra kan koi ni yesel ga thamme ba moina yesel du ken ocean na bane mai ti ron da han turak tar de ocean na bane admai to na happy gi screw je nga sai saru sin ocean bam sange ba okay saru sin phajan bam sange ba ma je haidi accept tong jong si tha hum sange ba tha hum tan bam ne adu ba anoba company la house khara ngan na ha pa ya ba ma gi si gi chu process am lady ko manung da graph am le adu na tab cham cham na house mu yamang do ore ga di khoina ya je tha ba num si yamang di ha pe ba hojiki keno screw si gi masakta ya di man exactly original nga sai ceramic to di nataba adu ba dum season na ba wangang ba haidi mayam mang thok pa di ya na ba khoina adu gomba
artificial amdi piba ngame ba hojik matam jida yamang hotang si screws hapni yamang hapni man so that patient ni hangi matam da clinic na dragon hospital je hangi matam yama yar ko ma soina hangrane ba adug masina just koi gi just for look haitar yeng na bagi damak ta seng ni lo shela pho tha hum bog jangi adu khoina happy with tha hum le kan nga sai di amu recall to ra kan da recall the original dum hapne ba adu dai aphaba hoi ka sai ka khar kan ba je original we crown me crown haina ri ba se ceramic oigara pfm oigara adu mai magi apa magi matung inol zirconia la e hoji ta di ko dai yam tin khoi gi kenu oi ba khoi gi TV da anchor oiriba natragan ko cinema drama da leidan mayam gi stage performance tor be sei ba mi im go unari ba je som da di e max na ko gi amala ba tongan mo yam tina aduna mu ko hadi yamang da sinu yam shining oiba hai tare pose ngoro ngo da gi natna ko gi hadi glare ma ka ba he yeng ba sparkle oiba hai tare yam phaja adum su lai ba adu di patient du na pam ba gi matung ina ko na hapa ya ba adu di si na ko 3 months matung da hape ba adu maning da di kudak ta hapa si di hapna dri hoje phogde adu ga ko full set mathak makha loi yaudaba hai tare mathak su makha ju yaudaba ji koina temporary acrylic ko gi plastic na sabam di pi ba hai di horan chakra ma kai ja du no wari ni adum ba di koina mathak makha loi yaudaba mathak su makha ju ya am te yaudaba han ma hai da 70 years 80 years ma di horan chakhi ba kem kai ja du no ba aduna koina temporary oina plastic kum bam hai tare ko acrylic na sar ga pi ba just so that ma hai di soft food phog di isam tamba leidana horan ko sangom kher phog di saba ya na ba hai tare ko adu phog di pi adu ma se mamal je hane am tangam je kai kino higher country me to competition je moi company amani ding rule tor prithvi da haitar hauji there are lots of india gi some hadi own production lai re ba hauji kerala da lai re hadi hana tor mi si mapan da gi saraga india da packet to bune ba hauji india gi masamak factory lai ba je kerala da lai re masamak koi gi keno tokjaba hadi manufacture tokjaba drilling to ko loina mak to ba lai re ba aduna comparatively rate se hauji ti kitang comparatively hongdare aduga koina sija da koina tawri se kamai toge hara ka ngasai tha om jang manina koi gi payment se tha om da divide to ba koina so roughly it started from around 15-20 dagi however range se aduga ngasai gi mana ke saru ngasai haja gi saru yam da bone graft tha ba khot ba aduna extra paisa sangi e ba aduna ana exactly aina implant to da paisa kya no haiba ji yamna haidi yam tricky way ba si question je kai man straight forward kai saru duna phajara kem yaram da 15-20 dum loi gine ba adu kai koin artificial bone graft lo gada ba ora ba dai connective tissue lo gada ba khut yam chang bo ba adu gi matik ina paisa je ta kare ba aduna haurak pa je 15-20 dagi hauraga 40-50 bo adumai na lai ado doctor no ziki pan bi ba 14-15 or you know si range ya amma khatang gi oi mani ya am khatang gi adu ya okay ya amagi around 20 to 50 range lai re have ko depending on the condition ado doctor hojikti sina ya ji te khra matung da hapchal lagno bagi pambai oire ado ya ji brush tawba haibasidi adum kano matang tangai fade na khoi adum khangjare adu kamaina extra care lawraga hojiki ya je magi tin charaga smaina phukhiba sigi tanja yarok tana baida makta kari kari thaudang ado si je koi gi aina so hana so mamang so haijagre si kitang concept se koina kitang hongtok pam darkar tai concept se hongtok pa haiba gi art di kamai to ga kan koina mainly ayuk to brush to busi mi khuding ma loi khangna re busi everyone yum the kan every morning di loina ma koi gi sing do ogera arap do ogera tam do ogera ayuk to seng busi di loina ma si taw double le marba mainly nungdang seng busi ne nungdang seng busi tanari ai hana so han haijagre aduna hoji so mo haijare sini mayam da hadi koina tamako ko ozan fagi win I am repeating again same dialogue ado nungdang sina ya sa danam ni ayuk sing sina nor sornam thidam na ne na maina fagi da hoye ba ko ado kai kino har kan ayuk sing ba nungdang sing nungdang important or just ai samlap no haija ge ko ayuk ta brush to gi ba du di brush to lo raga sing thalakani cha thalak pe tan charak pe break charak pe haira charak pe sak charak pe had no ma the process ama tawri ba so that ai gi mouth de je kai ko wa nga kani wari ni go saurak kani kap lot of process ama tawri ba aduna ya cha ba ha tin cha ba ha acid na keno to tumhan bane ba marom de ko tin nam la ka cha ba na te ko na han to tin hai ba wa ne ba ko adumai to nga sai process se tawna matam ji am leite ba nung din da kai no nang mau che na hadi pH wang khat pi niam da ba pH leidana ko acidic obi alkaline obi nang amu acidic obi ha sam ha ka champra sa ru ba na tra haira sa ru ba na tra ga na mu nga thong ba sa ru ba wari ni ada lot of han mani ngam de bo nungdang sa gi se ngasi nungdang pung apal tung ra haying ayu pung taru podi almost 6 hours ma kem taw den leiduni ba ya se ya se kem process ong ai tung ra doi ne ba tum da tin ta be na khok pe adu khatan ne amorom adu na tan ya ji da kai mun nap khra de no tin cha ba ha ya ji nap pa kan da kai ba ina sari poto nap pa kan ne ba anything sari poto ya da nap de adu na tin cha ra ka do ne wari adu na nungdang brush to ra ga napandra ba
sina one of the best mechanism ne ba khoi gi keno tawbud hai tare ngak thokna ba pambai da adudagedi khoi gi every 6 months da si tv de advice tore mayam aware tore adi government of India na zu na tokna private organization NGO 6 months da khoi gi ka dental checkup chat pa je ekem tawdra zu ado khoi gi swai da di until unless na ba pomba stick to get dentist ama da manak sat pa je masi khara what prana khaleb icham dan hoji Manipur the government hospital ani lere wari ni ko jenims lere di rims lere where dental jam thina fazana function dawa ko shija function dawa atop hospital private hospital finance like clinic finance aduna tha taru mung da amtang check up ma tok thok pa du di yamna hadi yam achoba thabuk na tabra na khaleba adu si culture ji ga nungdang brush to ji ga kitang follow to bi radi saiga dom na hai adu si je ke implant hap su hap tra si dum darkar tara dam ne happy pose artificial am ne implant mung lak sar ge go happy pose implantology da la kan nga sai happy pose ke infection to the implant failures where pe sang lab and some man implantology ko ni advice to je every 6 months recall tony nungdang brush tony some man baduna original bo gira hap bo gira nungdang brush so ba 6 months ta any dentist some the icham just check almost pa masi ki tradition je laktar ga dinga sai gi high problem me ham je ayam mo kai di handa ga ni khale yam nungai je doctor and on that note break ma sam lo na kishi matang aswai da break amata lojage break ke matung da doctor ga mukhan wari sana duna oral hygiene ge matang da implantology ge matang da khangmi na kishi break ke matung da amuka hana taram nokchari doctor na break ke mamang da brush tawuze ayukta khaktang na tabida nungdang tumam dai da tawuze yamna maruni doctor na thambikre loina na every 6 months dentist satuna ya check up tawuze ya dagi tholaka da laina ma yam ngang thukna bagi kano yamna maru oiba tangai fadaba steps ani doctor na panbikre adum mathang da doctor dagi khangjaning basi doctor na hojiki implants akhoi artificial ya hapsan taraga ju magi care zidi chamana gani doctor na panbikre ado atopa extra care logadagi hojiki implants gi damakta implant is damakta aduni nga sai mainly koina tamakuma tamda koina tamakuma tan magi failure ma haibaje pot amgi hadi success wa gardi sam samila loi greba the failure infection o heleba aduna infection one of the main causes of the failure kenosis atai jing di dentist depend taweba atai failure jing di aina soiba oiga doine ba amarom aina haidi hapa soiba da kahani cantilever wang ba da the keno the sangrane dentistry field the sangrane adu di agi problem ne adu aina haiba wat pana tro any yeng hongda bu oido ne adu patient gi taraf tagi asoi ba haiba just infection mainly oeba mana aduna infection thonda ninga sagi mamang gi wari du la ane ba adu demo breast over ga just every 6 months aduna hoji ko implant togi me amje mone la ningra ju ngasagi amona fail or amon procedure to do sharuk podi patient the wa do sharuk podi ko koina when forcefully every 6 months call to we koina moise she's a hospital so sando had la aga koina photo amung lawi x-ray amung lawi everything like the x-ray da tari posi saruji kem shokte khote le ko le yari ji ngangsan de inflammation leite khote de calculus ko gi amot pak pak ta bra si mi am loina yenga ga mo pa amagana hauring da koina sengtok poni khangde posen mani khang ta hudoi ne adagi doctor hojiki implant to buzi ya phuktoga to phapchan basi akhoi yamna myth haigadra doctor diabetes na ba patient amana sigum to ya de hypersensitive or blood pressure adu certain criteria laibra the same within sije kitang di nai thainare have the hanadi kogi hypertension ga diabetic ka se hojikti relative contraindication na high reba wai je absolute high reba hanadi contraindication high reba relative adi higher di nang handle to ba herega di go ahead adu haitraga di don't do haibane wai je ana tammaga nang hypertension kamai handle tawni diabetes kamai handle tawni haraga di yaeba adu yam nongning wari na koina American da moigi yamna kano yam phazaba amana kamai tawge kan ko jungak na thoi moina lecture piwa matan ko attend conference attend taw kan hai diabetes ama ki patient je diabetologist amni yeng matan da dietitian da thane okay diabetologist na tabida magi diet chart am sema kanem yani ko haidi ma je ek to si chak dam si chak ya yadi haiba chart am loi si da chu Manipur su loi tawne ba si de dietitian am thane ba dietitian irebe po se patient ne chaba ngam godra ngamoi dra si de India da pak yeng dri samna ko meti da chempak chawo na hairali wari imda chempak chaba ngam dri ma me yom dri wari ni si American da talk reba samna tan jaw ha chak cha de mar hok tan tan jaw na hairali Madam gi tan jar fan tan ja bagi ngam bagi sakti do yorum de maya da rata di now adun hauji keno da haise American Diabetes Association hauji nakan dam haire hi man diabetes ki treatment ji hek hawo matam dental treatment ji hawra ne o animak se simultaneously hawda ya de kai no som da diabetes
nupaduna nang diabetes nare khole hidak chau kholu adudagi nang dietitian manak chalu haraneba dietitian nang je adu tadi si hadi smaina chak su khatang cha gadamni ayuk sala cha gadam khokama criteria am leiriba adudi khoina hena khangdre ko adu moi dietitian hena khangbiramani adu dietitian ireba pot mayam sala chau haire dedi moi adu chau ada chau fruit chala adu hairi miyam cha ba yana saidori meba aduna aduna ani si chapmine aduna American na chapmine ba yar khoi kedu chapmine ro do no warimda adu etadi diabetes ke treatment ho ton dental treatment however even though the patient is suffering from diabetes Sigi chatna bi sele pham thoe adu American de laiba si se ana aduna taseng hoi man yam tin heta high diabetes ha ka yam tin heta wang ba hadi extra kamain hai dun heta dum ba wang radi tongna de hypertension ke bp ka heta shoot up tawduna heta manaton dagi kena nahi ga ta dun khot pa am condition ma leine adu yam extreme cases ne ba adu ikoi swai diabetes na hida am sari ba kholi ba icham cham hadi day to day daily life the hadi involved over ngami ba patient ma hairage ba adu tadi masida diabetes or hypertension or madu tawbagi awa kem leite ba but the only thing is that criteria is that ma handle tawba haigadam ne ba diabetes adi koi rule khara leiri ba si handle tawba HbA1c kaya bu leira ka di ya adu hoji matam da mu ken ose dental da ken hoi gi hanadi random low blood sugar adi fasting pp low lona raktre ba hojina mo no but moina koi na tam koi mato ina de HbA1c si bo le 7 ken ga leir ba di ya 7 normal adu 7 bu tu bo le di ya si le di ya si da tawbi ya adu tari nang hana tawdringa da hana antibiotic si hana chaga damni allergic or sia adu protocol khara leiri ba moina hadi tawdringa da ain hana blood si da hadi khamana koi kai ngum ya ma hapchen ba ji idi tholak kane nga ki wani kitang di hadi ya hang to so da hap torimna adu plus moin haja first blood drop of clot hai moin hai ba matam hadi le la kanda khoi hek i thok tungi ma nang tawda rule khara leiri ba adu loir ga tawda rule khara leiri ba si follow tawtari ma diabetic or so hypertension or so loi tawba ya ba except that madun extreme moid tadi okay aduna masida ana ngasai gi samna haira kanda masida tawba ya da ba mi ji yam ta se na khoin adu gi criteria throdi yamak tre ba adu dari implant le tawba ya da je adu bu following the criteria hai bani protocol do oh yeah, exactly protocol do fa ta da di ma diabetic or so keno or so hypertension or so loi tawba ya ba khoi but how to handle the absolute contraindication the pot che yamak tre ba du suya ya da ba pot hai ta ri ma che cancer therapy toruba radiation therapy toruba ngarang na handa toruba active cancer therapy hoji hoji toriba bone gi adai di bone gi laina leiba mi je hoji hoji treatment toriba adai di moi gi injection ka bi ba hoji hoji oral na ko injection ka bi cancer gi adugumba adudagi di keno toba khoi ka mai hai tunu khoi gi thyrotoxicosis na ba mi ka adu dadi pot se hadi masing thi bi khoi yamak ta ba do khoi gi suya ya do mi yam yamak tre ba pot se adudagi di khoi keno toba mi khoi gi khoi gi titanium di allergic oiba si ma lei tre ba wari do khoi na thirap ko matam da yo si da almost biocompatible na hairane ba adu ngasai gi hana allergic oiba khot pa adu to ba kem lai rak tre po se aduna absolute contradiction higher kan music kama hai dun yam tin yamak ta ba hai tare adu general population je loi mak yam man loi ya puk ra di hapsan ba ya loi ya ayam le adai doctor hojiki ya implant se masi hap laba matung da kari gumba smoking kumba kwazara kumba cha tar ga di masi implant se da kyam solak ka da smoking sok pe hele smoking na so ise kari gino higher kan da isam sam higher kan da anything oral cavity se da khoigi adumaina surupor ju kwa kusar sum sarak pasina khoigi unsa sida e hen bagi sang ji wala e keratinize toraga okay si walak pasina e je supply tok di bone sina ngasai gi bone hing ji bane ba morom de living sida kari kamaina hingino hara kan machin jak sida e sing sina piri ne ba an machin jak to yorok tamina saru na pha bagi sang ji handarak ne ba okay aduna ngasai gi mawon saru gi leirami ba sang sum nem dhagi ne ba aduna fail bi wang sang wang e ba adu ngasai gi smoking toba natragana khoi gi kwa sa ba khot pada ngasai handar gi sang amadi lei adu masina soidana handabra haire kan di gum article khara na di proof tawe ba hoje heavy smoker de implant hapsal ga yeng e ba moina Switzerland moina heavy smoker hapsal yeng pa kan successful rate normal successful rate da ki kitang tai ba but still adu survive to di thengna re ba hoje articles aduna have the usi implant se magi longevity magi punsi hagadra as masi yam sangwa male adu sing matang ju kar thambina ba mase success rate again higher again maje research story 1970s why the brand mark na hora pa kola ko ano da hoji loin hoji platform suite to ba khot pa yam achi ahom yam la khre ba hoji implant se aduki mati dentistry one of the hadi advances every year advanced to ra mo to ri che implantology one of the subject of dentistry hadi yam no no podori aduna success rate general loina
company amaga implants have jam lay world Korea is one of the best and Germans one of the best and Swiss one of the best and America one ado moi me am sig samlap ko ne min lo ko 93% successful rate ne 93% 93 hai di yam wang was successful rate ne treatment amada adu masigi 7% failure je ke haini mi khara thok ta bu yawe na di claim to bu yawe general when ko ne average ne bhaija 7% je kai do bu ge thoi no hai ba je adu infection yawi adu dagi smoking yawi adugumba khara yaw adidi smoking tawraga maduda thokpra thoktabasu yaweba aduna data da khoina mayamna pami je ngasi hapra kan da aigi ngasi hapra sahi amani set ripe to successful ching deba khoina harise successful rate chingna bagi da mana khoina sahi ma thameba it should minimum is survive for 10 years hai bane ba do tar minimum da adagi hen gi baduna afaba nga ta neba ana happy ba ya je 10 years survive to godam minimum khoina successful adi success am count to ga sai 93 tu munung sa halangi hai ta de aigi poche 10 years neba aduna aina I say implantology hori just last 1 year katangai or last 1.5 year aduna aina tori miam je aina di mi won success rate ki manung chat ba yadri ba aije adu the honari ba mi ne ba aije 10 years surakan ai do mal successful 10 gi nong am da ke fail oi still is successful in account to ne ba adu data je kamai ko review to ne sahi manga da bon solak pra kai do rai follow tor yenga sa to ne aduna sahi trang abogi follow up pugdi legre ba hoje follow up had yam nan hadi mim khadana yeng ba nataba yam chaw population am da sam haira kan da university gum dam say millising manga to hap ki ba implants adu mayam do loina follow tor ga matam da lei ki da ba yaw do ni wari je mi lei ki da yaw do ni mafam hong ki ba yaw do ni wari ni a chahi tranga follow tor pa je di oza silak pa yaina tragana satra silak pe kyam waram gani yu so me am follow tor chahi 15 year of the layer adu suma kano je koi article se lei re ba journal da beginning when research tawraga and 15 years successful rate is a very high successful rate neba amar of the and success is 93 ni ado hoji anoba company like strawman gana moina di 97 bo piri wari ni ko adi company gi moi data na preserve ne ado di moi gi ITI moi kangu study group among lei ko my company khudi ma ke mo moi gi policy chumi la le na group amana check tawe moi ji season ga and company gi strawman company ITI na mo keno tawe moi na mo hapa kana no gi kiam ku chatli na moina yengwa matam da moina di 97 kai ni success rate ni ga high 97 almost 100 yok sala ka do re wari adu ta dinga sai gi smoking to wi effect to wi ha badu tawraga su ke han kitang care lor ga di loina mak ya bai phibyo mala ai ba adu ma se lifelong haiba mukti haiman bra na khale du bogdi ko but adu ta zu 10 years yam kuin di chatli hai rage yam no gaise doctor adu hangjani ba wahang mayam lei tar ga zu matam je lo shalak lobni na episode ase lo shalak patare adu iro ro da doctor na khogi miyam da kari paujel pining ma ge adu masi mayam na khogi aina mayam da haijaning badi khogi chahi ke adai khogi khut tek ba khon tek ba da saru phumi adai di khogi yor phumi loi tanar ba nga ta ne ba amarom da khut tek ta saru phumba adai khogi yor phumba adai di lai sumba mi am loi tanar ba war ne ba orthopedic da it's a very long story adu khoina kai mo patient am da nang ge se ya thangna bu soi screw masam ha asjaru saru da hap toi ba haidi masam do gi maximum the 13 mm de 14 mm am season adri ko diameter the maximum 5 mm season adri am pick screw ne ba marom da season ba je mayam ne am pakat pe hesitate oi bom lai ri ba masi aware with the bagi adu masi me am pakat pi ganu any implantologist Manipur implantologist am leire aduna ya yaudro matam da aina hap je implants ina khwai de phaina haije ge si haije lo sin jere yam no wise doctor na dong gi chilaba matam ka thok piduna impact news ke studio de linkshin biduna ngasi implantology gi matang liam kun tham bikre amukhana thaga to phone doctor thank you ngasi gi di impact news impact headline program asi matang ashwai de lo shalak patare mathang ge episode ta to palaina ma gi matang da expert ma puduna lakche ge haraga miam de gi kaina na ba ya thami jari thank you